Balu re. Balu Mar. Wow. Weh. Ay katuri je paling nala ay. Sigalau pikir oh. Siapa ya anu? Kita sini anu. Tenang. Galas tui ay. Hah? Tanya ikan. Ih, jatuh tu nah. Ah, jeung katui je patala wi. Warna aja. Kata-kata rumah. Hah? Keluar. Mana dah? Wah, kat dulu ni. Mana? Kau ada. Lagi. Oh, wah. Hah? Mana? Tak bena. Dulu je, sangat. Ana polo. Mah. Be. Di depan rasa-rasa di. Pano ni ay. Hah? Pano ni. Mana pitu-pitu mo Mar? Puni pitu-pitu na nang Umar. Nagmungkil pada kantong. Pitu. Teka jani role ko do. Paling tempat perbuatan sih. Abusin di kapal. Jangan lupa. Jadi yang sudah danginya sih. Pada sedul ikut ini. Sudah ketemu tadi. Sudah. Ma, Indonesia ma, ma, baru Musa, hah? Baru, baru ya. Oke, ini na pitu-pitu na Pak. Sini aja bareng. Dia kan memang rohnya. Ya kono tuh. Alabiri. Iya, yang makan gini. Nah, pekuna. Tur kanunina. Nah, ikan pantar ku perlen. Patujuh tu sakore. Patujuh ko ada patujuh.
Yoni na ibe itu makara. Ni ani rompas be mani kiro ke sana. Tika bakawa gares ya? Tikangnya.